Sinoye kwifuriza ibihe byiza mwese nshuti bakunzi ba RTS Sports, ikaze nanone hano kuri RTS Sports, the home of European Sport News. Ngo ikaze wakoze subscribe hano kuri RTS Sports, hanyuma nawe dukurikiye muri aka kanya ko tarakora subscribe, ushaka gukora subscribe kugira ngo update tukugezeho ntizigeze gucika. Tuganira ku makuru menshi cyane kabisa mu equipe atandukanye mukunda hariya ku mugabane w'Uburayi. Updates ziba ari nyinshi, hanyuma ngo ikaze dukurikira muri East Africa, wo dukurikira uri mu gihugu cya Kenya, Nairobi, bantu bose neza bona kabisa bira mu gihugu cya Kenya, mwese bayikaze nkikaze badukurikira bibere mu gihugu cya Uganda, mwese bayikaze badukurikira mwibere mu gihugu cy'u Burundi, hano mu Rwanda, Tanzania, Dar es Salaam, mwese badukurikira mwibere muri Congo, ikaze hano kuri RTS Sports, the home of European Sport News. Amakuru abari menshi cyane, nanjye nkabana namwe kabisa umunsi ku munsi, angaha ndakubwira nti We Brief Sports, do make imikino, hanyuma ngo ikaze dukurikiye wibere muri West Africa, wibere muri South Africa, Central Africa, North Africa kabisa mu Barabu, abantu benshi cyane mudukurikira mwibere aho ngaho, namwe mbifuje kugubwa neza. Ikaze muri Sports Update, ubwo mikaze nadukurikira bibere hanze y'imbibi z'u Rwanda, cyangwa sanze mugabane wa Africa, by'umwihariko ku mugabane wa Amerika, muri Amerika mva rumwe nawe mbona bibera Dallas, ni nawe mbona bibera Pennsylvania, ndetse no nawe mbona bibera Ohio. Mwese mbahaye ikaze hano kuri RTS Sports, n'umuvandimwe nawe mbona dukurikira bibera muri Australia, ariya muri Australia kabisa, ikaze hano kuri RTS Sports, the home of European Sport News. Hanyuma ubwo birumvikana ko mu gutanga ikaze ntago nshaka kwibagirwa bari ku mugabane w'Uburayi nabo badukurikira ari benshi cyane mu bihugu bitandukanye byose by'Uburayi, Aziya, mwese mbaye ikaze, abibereye Dubai, bari Qatar, Saudi Arabia, mwese ikaze hano kuri RTS Sports. Nitwa RTS, mbifuje kugira icyumweru cyiza, hanyuma tugiye kuba tuganira ku makuru atandukanye y'imikino igizwe mu equipe mukunda. Ariko munyemera kakaya duhere kuri Zinedine Zidane yagize isabukuru, tubaze tumwifuriza isabukuru nziza wana. Zinedine Zidane yatwaye Ballon d'Or imwe, atwara igikombe cy'isi, hanyuma yatsinze ibitego bitatu kabisa kuri final ya World Cup. Wabita Zinedine Zidane yatwaye ibikombe bitatu nk'umutoza bya UEFA Champions League, wabita Zinedine Zidane. Hanyuma uyu nguyu ni umugabo kabisa udasanzwe, Zinedine Zidane akaba rero nawe twavuga ngo he is one of the GOAT, cyangwa se numwe mu bakinnyi b'ibihe byose, one of the greatest of all time. Wabita Zinedine Zidane wagize isabukuru, wabita zizu kabisa. Hanyuma twigiye mu makuru ya transfer, amakuru ya transfer menshi cyane tubere mu kinyamakuru Mail Sport atubwira ko equipe Everton ngiruze guhabwa bid ya kabiri na equipe ya Manchester United kuri Gerald Braithwaite. Hanyuma ngubwire ko Mail Sport uyu munsi yandika ko equipe ya Manchester United ngiye gutanga bid yindi muri equipe ya Everton. Gusa icyo wamenya, equipe ya Everton ndacyensista kuri $70 z'amapaundi, equipe ya Manchester United ngo nitayongera kuko yaratanze bid ya $43 ngo nitageza byibuze kuri $70 z'amapaundi. Equipe Everton yifuza muri Gerald Braithwaite, equipe ya Man U ngo ntabwo ashobora kuza guhabwa uyu mukinnyi Gerald Braithwaite. Byumvikana ko ingini afera suivra no kuri RTS Sports cyane kuboneka equipe Everton hari uburyo iri kugora Manchester United kuri signing yo bita Gerald Braithwaite, uyu myugariro w'umwongereza. Hanyuma Mail Sport katubwira ko equipe ya Manchester United yifuza ko bagabanya amafaranga, hanyuma ngiribuze gutanga bid ya kabiri muri equipe ya Everton the Toffees. Ingini afera suivre hano kuri RTS Sports kabisa ya update turaza guhita tuyigarukaho. Hanyuma tujye muri Sun Sport batubwira ko Marcus Rashford uyu nguyu yasabwe kuba yazahura umubano we n'umutoza Erik ten Hag. Impamvu nta yindi, murabizi neza ko last season Marcus Rashford numwe mu bakinnyi bagiye bashwana n'umutoza, ariko nta muhagarike. Nyuma yo ko Marcus Rashford yari yasibye imyitozo yibereye muri Navy Club arimo aribyinira Marcus Rashford, hanyuma yo gushwana n'umutoza Erik ten Hag, ariko bikaba ngombwa ko ubuyobozi mu covering, bikaba ngombwa ko basa n'ababyirengagije. Kuri ubu ngubu Marcus Rashford nk'uko Sun Sport byandika ngarasabwa kuzahura umubano we n'umutoza Erik ten Hag. Impamvu nta yindi nuko nk'uko mubizi Erik ten Hag azakomezanya na equipe ya Manchester United nk'umutoza wayo. Hanyuma bivuga ko Marcus Rashford rwose ibyo kwitwara nabi rwose ngagomba kubivamo uyu mwongereza Marcus Rashford. Mwibutse ko sezo 2022-2023 yari yitwaye neza cyane Marcus Rashford, atsinda ibitego 30, ariko iyi season 2023-2024 numwe mu bakinnyi baflopinze cyane. Hanyuma bakaba musaba bati nyaboneka bana neza n'umutoza Erik ten Hag. Hanyuma turakira mu kinyamakuru Sun Sport batubwira ko equipe ya Manchester United ngiye gutegereza andi mezi 9, igiye gutegereza Dan Ashworth kugira ngo azaza atangire inshingano nka sporting director. Hanyuma equipe ya Newcastle naye bigaruka, equipe ya Newcastle yifuje $20 z'amapaundi, ariko byibuze igera nyuma iragabanya ivuga $13 z'amapaundi, igera no kuri $10 z'amapaundi
kugira ngo Dani Ashworth abe yayivamo. Dani Ashworth usanzwe ari sporting director wayo abe yayivamo hanyuma ajye muri equipe ya Manchester United. Ubwo byumvikanaga ko na mezi 12 yari agifite ku masezerano ye kugira ngo abe yasoza amasezerano muri equipe ya Newcastle. Hanyuma equipe ya Manchester United, Sun Sport kabitubwira ko equipe ya Manchester United ngiye kumutegereza ibyo kwishyura amafaranga ntabwo ibikozwa. Equipe ya Manchester United yishyuraga miliyoni 3 zonyine z'amapaundi muri equipe ya Newcastle kuri Dani Ashworth kuyangaza ibere sporting director. Hanyuma ndagira ngo nkwibutse ko Dani Ashworth impamvu equipe ya Manchester United ivuga iti ngenda gutegereza, twe turagutegereza. Uyu ni umugabo wakoze ibintu bidasanzwe, mu equipe atandukanye yanyuzemo, haba equipe ya Brighton and Hove Albion ugiye kureba abakinnyi batandukanye yasinyishije n'uburyo yakoze amadini mu kubagurisha. Ubwo turagaruka kuri Moises Caicedo, turagaruka ku bakinnyi batandukanye aba Leandro Trossard, turagaruka ku bakinnyi batandukanye aba Marco Kurera. Ni equipe yubatse ku bakinnyi badahenze ariko igiye kubagurisha. Equipe ya Brighton ibagurisha ku mafaranga menshi cyane nka Moises Caicedo nkuko mubizi ava muri equipe ya Brighton ikiza muri equipe ya Chelsea. Equipe ya Chelsea yishe miliyoni zirenga 100 z'amapaundi. Hanyuma n'umugabo udasanzwe anakorera akazi keza cyane equipe ya Newcastle ayisinyishiza abakinnyi batandukanye barimo Alexander Isaac avuye muri equipe ya Real Sociedad kuri miliyoni 60 z'amapaundi, abazamu barimo ba Dubravka n'abandi benshi cyane. Hanyuma equipe ya Newcastle nyuma yuko igihe byarayigoye ko na qualification ya Champions League bijyanye na policy ndetse na politique yo bita Dani Ashworth, equipe ya Newcastle nyira ngo murabizi neza ko iheruka kwa yakina Champions League. Hanyuma equipe ya Manchester United ikavuga iti twebwe ntabwo tuzi ko hayo mafaranga ahubwo icyo turi bukore turi buze kumutegereza. Manchester United rero ikabiye gutegereza amezi 9 Dani Ashworth. Byumvikana ko abagabo bandi batandukanye barimo Jason Willox, uyu nguyu ni technical director, abagabo bandi batandukanye barimo Jean-Claude Blanc na uri muri backroom board ndetse no bita Omar Berada nka CEO chief executive. Banga bagomba kuba bakora akazi bakora inshingano kabisa muri equipe ya Manchester United y'umutoza Erik ten Hag. Hanyuma twagize muri Sky Sport Germany batubwira ko Joshua Kimmich ngo ntago yifuza kongera amasezerano muri equipe ya Bayern Munich. Equipe ya Bayern ngize kubimugurisha, hanyuma ngo n'umukire utifuza ko yakongera amasezerano ari beyond ya saison 2024-2025 muri equipe ya Bayern wita Joshua Kimmich. Hanyuma muri summer equipe ya Bayern uyu mukire imyaka 29 ushaka gukina muri mediana, ushaka gukina kuri right back wita Joshua Kimmich. Equipe ya Bayern imugurisha byibuze gira amafaranga yaba yakwinjiza. Hanyuma equipe ya Barcelona imutoza Hans Flick wanamutoje muri equipe ya Bayern Munich imutoza yifuza ko yamusinyisha abo bita Joshua Kimmich. Hanyuma twagize mu kinyamakuru The Guardian atubwira ko Newcastle irafiko yasinyisha Dominic Calvert-Lewin imuvana muri equipe ya Everton the Toffees. Hanyuma uyu nguyu n'umukinnyi rwose nkuko The Guardian bitubwira uribuze kuba ajya mu mwaka we wanyuma muri equipe ya Everton kabivuga iti ntabwo twatumugendera ubusa. Niyo mpamvu muri isama wita Dominic Calvert-Lewin equipe ya Newcastle rwose The Guardian tubwira ko ishaka kuza kumusinyisha n'umukinnyi ariko itari yo yonyine yifuza kumusinyisha cyane ko equipe ya Chelsea nayo irifuza ko yazana Dominic Calvert-Lewin. Hanyuma here we go twagize kuri page ya Fabrizio Romano tubwira ko Douglas Luiz muri equipe ya Juventus dotore Bianconeri uyu ngari buze gusinya amasezerano y'imyaka 5 muri equipe ya Juve. Byumvikana ko equipe ya Arsenal yari ko yamusinyisha ibingibi rwose byongo ntabwo bishoboka na gato. Byumvikana ko uyu munya Brazil Douglas Luiz uyu ngo yagomba kwerekeza muri equipe ya Juventus dotore. Hanyuma Romano kanatubwira ko medical test iri booked mu cyumweru gitaha ngo bita Douglas Luiz. Hanyuma Fabrizio Romano tukiri kuri page ze aratubwira ko equipe ya Arsenal, Liverpool aya equipe yose yatangiye ibiganiro bigeze kure na representatives ubo bita Nico Williams equipe ya Arsenal, Liverpool na equipe ngo yakaniye cyane ashaka ko yamusinyisha. Byumvikana ko yingini afira suivre tugomba kumenya ese arizo kwerekeza muri equipe ya Liverpool, ese arizo kwerekeza muri equipe ya Arsenal. Ubwo hafi 58 z'amapaundi ni mafaranga ya equipe agomba gutegura kuri uyu muvandimwe wa Inaki Williams wabita Nico Williams ari muri equipe. Hanyuma Nico Williams ari kumwe na equipe y'igihugu ya Espagne mu mikino y'igikombe cy'Uburayi iri kwera mu gihugu cy'Ubudage. Ni umukinnyi rwose sofa mu navuga ko afite performance itari mbi Nico Williams. Hanyuma twagize mu kinyamakuru The Athletic hamwe n'umunyamakuru David Onsen batubwira ko Chelsea yatangiye ibiganiro na Jonathan David n'umukinnyi rwose muri Sama uri buze ngo kubava muri equipe ya Lille. Representatives bo bita Jonathan David ngo batangiye ibiganiro na equipe ya Chelsea, ariko Manchester United nkuko twabikubwiye mu minsi ishize nayo iri hafi aho ngaho kuri uyu striker n'umunyakanada akira muri equipe ya Lille bamwita Jonathan David. Hanyuma The Athletic kandika ko equipe ya Chelsea rwose ngo isa nk'ariyo ari equipe iri advanced mu kuba yamusinyisha Jonathan David. Bimekana ko iyi nayo ni affaire suivre hano kuri RT Sports. Hanyuma bitaza Visa Munzi bifuzwa n'ama equipe atandukanye Arsenal, Manchester United, Bayern Munich
Nischen na ekipe ya RB Leipzig arimo uyu munsi yatijwemo. Ekipe ya Paris Saint-Germain yamaze kwinforma ama ekipe yose iyabwira iti Xavi Simons muri isama ari buze kugenda ari on loan, ntabwo tumugurisha Xavi Simons. Fabrice Romano akatubwira ko ekipe ya PSG rwose ngo nta intention ifite yo kwayagurisha Xavi Simons. Mbibutse ko ekipe ya Arsenal, Manchester United, Bayern Munich na ama ekipe yose ajya avuga kuri uyu mpeti, kuri uyu muholandi Xavi Simons kabisa no kwitwara neza mu gikombe cy'Uburayi ari kumwe na ekipe y'igihugu y'Ubuholandi hamwe n'umutoza wa bita Ronald Koeman. Hanyuma twageze mu kinyamakuru Sky Sport Germany batubwira ko Bayern Munich yamaze kuyikontakta wa bita Hakan Çalhanoğlu. Uyu nguyu ni umunyaturikiya akina hagati mu kibuga. Hakan Çalhanoğlu uyu mukinnyi ekipe ya Bayern Munich ifuza gusinyisha captain wa ekipe y'igihugu ya Turkey amwita Hakan Çalhanoğlu. Iyi nkuru tugomba kuzayigaruka turere nimba umutoza Vincent Kompany aribuze gusinyisha Hakan Çalhanoğlu. Hanyuma it's a breaking news, uwo bita Nacho Fernandez agomba kuva muri ekipe ya Real Madrid aribuze kujya muri ekipe yo muri Saudi Arabia bayita Al-Qadazia agiye kuyisinyisha uwo bita Nacho Fernandez. Uyu nguyu nubwo yavuzwe n'andi ma ekipe atandukanye na ekipe ya Al-Ittihad harimo na ekipe ya Al Nassr, yabwo ni Al-Ittihad ya Karim Mustafa Benzema bakeneye muri ekipe ya Real Madrid, ndetse na Al Nassr ya CR7 Cristiano Ronaldo nawe bakeneye muri ekipe ya Real Madrid. Kuri ubu ngubu ari mu muryango winjira muri ekipe ya Al-Qadazia Nacho Fernandez. Byumvikana ko uwo bita Carlo Ancelotti na Florentino Perez bifuje ko aguma, ariko ngagiye kwirira ibifaranga byo muri Saudi Arabia. Nacho ngagiye kwirira ibifaranga byo muri Saudi Arabia kabisa, ibifaranga by'Abarabu. Byumvikana ko ibyo byose ni affaire suivre hano kuri RT Sport, tugomba kuzabigarukaho. Yes kabisa. Hanyuma tujye kuri details z'uwo bita Estevao Williams muri ekipe ya Chelsea. Fabrice Romano uduha update kabisa kuri uyu mupeti w'umuhanga cyane bita Estevao Williams. Hanyuma Romano aratubwira ko fixed fee ari $34 z'amayero, hanyuma zigomba kuziyongeraho $6 nka add-ons. Hanyuma uyu nguyu rwose na amafaranga ekipe ya Chelsea igomba kuzaha ekipe ya Palmeiras. Hanyuma icyo amenya nuko ekipe ya Palmeiras yanashyizemo icyo twita hanyuma $17, izi ni $17 z'amayero ekipe ya Palmeiras ishobora kuzahabwa mu gihe cyose uwo bita Estevao Williams azaba yitwara neza, ndetse n'imikino myinshi azakina yabanje mu kibuga muri ekipe ya Chelsea. Byumvikana ko iyi ngiyi niyo twita performance based bonus. Hanyuma ikindi nuko amenya ko ekipe ya Palmeiras iyi nguyu nayo ni ekipe rwose ivuga iti ekipe ya Palmeiras kabisa ubona ko details zose yazifunze kuri transfer wita Estevao Williams. Hanyuma ni Estevao Williams uruze gusinya contract muri ekipe ya Chelsea, ndetse abe announced. Hanyuma ni contract nkuko Romana bitubwira, contract igomba kujya mu mwaka wa 2033 k'uyu mupeti Estevao Williams muri ekipe ya Chelsea The Blues. Bimekana ko nimeze neza cyane kabisa kuri ekipe ya The Blues kabisa. Tukirimo na ekipe ya Chelsea irafikumvikana na Omar Koeman. Hanyuma tukiri muri ekipe ya The Blues, Romana aratubwira ko agreement kabisa na Omar Koeman byamaze kuba birangira. Ari uzi kubasinya umukinnyi mushya w'ikipe ya Chelsea ava muri ekipe ya Aston Villa, Omar Koeman. Hanyuma ama ekipe yombi yamaze kuba yumvikana $19 z'amapaundi personal terms rwose bingi ntago ari ikibazo. Hanyuma final details Romana akatubwira ko nazo ziri kugenda zisozwa, ari buze kubakora medical test muri iki cyumweru Omar Koeman. Hanyuma nawe yerekeza muri ekipe ya Chelsea. Nkubwire ko ekipe ya Chelsea muri isama imaze gusinyisha abakinnyi ubwo twavuga abakinnyi babiri, harimo uyu nguyu Estevao Williams, Tosin Adarabio, hanyuma Omar Koeman. Uyu nguyu nawe agiye kuba yiyongeraho kabisa signing ya gatatu ya ekipe ya Chelsea The Blues kabisa y'umutoza Enzo Maresca. Hanyuma mu agent wo bita Yankuba Minte uyu ngaka ari umukinnyi wa ekipe ya Newcastle batijara mu gihugu cy'Ubuholandi. Hanyuma uyu mu agent bamwita Bojang yakonfirmaga ko aribuze kuva muri ekipe ya Newcastle wo bita Yankuba Minte. Mbibutse yarozwe na ekipe ya Liverpool n'andi ma ekipe atandukanye yifuza ko yamusinyisha wita Yankuba Minte. Hanyuma uyu nguyu uyu agent we yavuze ko yamaze kumvikana na ekipe ya Newcastle ko bagomba kuba batandukana kabisa. Ati ngubu rwose icyo twababwira nuko hari ekipe twamaze kuba twumvikana, kandi ibyo ngibyo twabibwiye ekipe ya Newcastle. Ati igisigaye ubwo ngubwo na ekipe ya Newcastle ko yafata umwanzuro. Avuga ati rero ekipe ya Newcastle nayo iri tayari mu gihe cyose ngo yabona offer nziza ngo yamurika kagenda Yankuba Minte. Akaba ari mu muryango winjira muri ekipe ya Liverpool The Cops y'umutoza Arne Slot kabisa. Hanyuma umutoza ekipe ya Tottenham Hotspur bamwita Ange Postecoglou yagarutse kuri performance yo bita Radu Dragusin. Uyu nguyu ni umunyarumaniya nawe ari muri Euro
kabisa ameze neza cyane, avuga ati ni umukinnyi mwiza cyane ataracyari muto, ati ku myaka afite 22 Radu Dragusin ni umukinnyi kabisa ugomba kuzadufasha byinshi cyane muri equipe ya Tottenham Hotspur. Mbibutse ko ni umukinnyi basinyishije mu miss ishize kabisa Oweta Radu Dragusin, hanyuma Anze Postecoglou akaba yamushimaga cyane avuga ati ni umukinnyi ukomeye, ni umukinnyi udasanzwe. Hanyuma twageze kuri Ronald Araujo bamubaza bati ese uraguma muri equipe ya Barcelona? Ronald Araujo ati my focus akakanya ni Copa America, nta kindi yarengejeho. Ronald Araujo mbibutse equipe ya Manchester United yagiye yivugwamo, yagiye avuga muri equipe ya Paris Saint-Germain, uyu myugariro equipe ya FC Barcelona mu minsi ishize Xavi nibavuze ati obita Ronald Araujo ntago akwiye kuva muri equipe, ntabwo akwiye kuva muri equipe ya Barcelona, ariko kuri ngubu urabona ko aranga kuri ring out kwa yava muri equipe ya Blaugrana Barcelona. Let's wait and see kateze turebe ingene afera suivre hano kuri RT Sports, the home of European sports news. Hanyuma equipe ya AS Roma ni equipe iri kurebera hafi tala equipe ya Watford, petumanga cyane kinagati mu kibuga mwita Ismail Kone kabisa kuri short list y'abakinnyi equipe ya AS Roma y'umutoza Daniel De Rossi yifuza ko yasinyisha nkuko Romano abitubwira, ndetse na Matteo Moretto. Let's wait and see ese obita Ismail Kone yakwiriza muri equipe ya AS Roma. Ibingibi tugomba kuzabigarukaho hano kuri RT Sports, the home of European sports news. Hanyuma yo tukubwiye tuti inkuru ni afera suivre, tugeke gato kuri update ku mutoza Roberto De Zerbi muri equipe ya Olympique de Marseille. Hanyuma Romano atubwira ati nta issue idasanzwe irimo aho ngaho, ati equipe ya Olympique de Marseille iri kubanza yareba uburyo final steps cyangwa se yakora ibyayo ikabitunganya hamwe n'abanyamategeko bayo kugira ngo babe ba confirma transfer wita Roberto De Zerbi ko yangaze kwibera umutoza mushya equipe ya Olympique de Marseille. Rwose n'ubundi nakirahinduka guma kwibera umutoza mushya wa bita Roberto De Zerbi. Byumvikana ko iyi ni inkuru nayo mugomba kuba mwamenya uko iteye ndetse nuko bimeze kabisa. Yes kabisa. Hanyuma mbere uko twinjira muri equipe ya Arsenal, mbere uko twinjira muri equipe ya The Gunners kabisa, nkubwire ko equipe ya Chelsea nkuko muzi yasinyishije ubita Romeo Lavia muri equipe ya Southampton, akaba afite imyaka 20 bamusinyishije kuri $58 z'amapaundi. Romeo Lavia sezo yose hafi yose yimaze mu mvune cyane ko yakinnye umukino umwe wonyine kandi nabwo agiye mu kibuga asimbuye, akina iminota 32 ku mukino equipe ya Chelsea yakinnye na equipe ya Crystal Palace. Hanyuma no umukinnyi rwose wamaze igiye mu mvune. Romeo Lavia yabigaruka avuga ati sezo itariyoshye na gato, ati ni sezo yari inkomere cyane kubera imvune, ariko no umukinnyi uri gukora cyane kugira ngo biyagaruka mu bihe bye byiza. Hanyuma amakuru atangazwa n'icyamakuru Football London akavuga ko Romeo Lavia next season umutoza Enzo Maresca ngaza mu mwanya uhagije wo gukina, ubwo ngubwo n'abandi bagabo batandukanye muri equipe ya Chelsea bavuga bati tumu mwanya kandi tumwizere, barimo Lawrence akaba rero ari abagabo batandukanye muri equipe ya Chelsea The Blues bavuga bati azadufasha byinshi cyane Romeo Lavia ubwo ngubwo. Hanyuma amakuru akavuga ko bijyanye nuko abandi bakinnyi batandukanye nka Konagaraga ari muri equipe y'igihugu y'Ubwongereza iri muri Euro, ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye ba Moises Caicedo, abakinnyi barimo ba Enzo Fernandez bari kumwe n'ama equipe nationale ngaba murashoka cyane ko muri pre-season batazaba bahari, ahubwo Romeo Lavia agakoresha pre-season nko kurishapinga kabisa kugira ngo azatangire season ameze neza. Co-sporting director equipe ya Chelsea nazimugarukaho Lawrence Stewart, Paul Winstanley bangaba nabo rwose baratangaje bati uyu no mukiri mwiza tumuha umwanya. Equipe ya Chelsea The Blues rwose ubona ko bavuga bati Romeo Lavia nyaboneka ni mwibagirwe nawe aracyahari kandi no mukinnyi mwiza aracyari muto. Hanyuma ubwo ngubwo tujye mu zindi affaires ziri muri equipe ya Manchester United Red Devils. Equipe ya Manchester United kuri ngubu uwo bita Joao Neves equipe ya Man U yakaniye Konagaraga nayo tugiye kuba tumugarukaho ku bimeno, nayo tugiye kuba tumugarukaho. Equipe ya Manchester United ngekeneye undi mu midfielder. Hanyuma update akakanya kuri Joao Neves umpeto ya equipe ya Benfica Lisbon no mukinnyi equipe ya Manchester United ifuza ko yasinyisha uwo bita Joao Neves yakomeje kwibutsa equipe ya Benfica Lisbon kateribuze ko yongera amasezerano. Joao Neves ashaka kuva muri equipe ya Benfica Lisbon. Hanyuma equipe ya Manchester United yatangiye kumuganiriza, yatangiye gukontakta aba representatives be bo bita Joao Neves. Hanyuma Joao Neves akaba yabwiye equipe ya Benfica Lisbon kateribuze ko yongera amasezerano, nubwo equipe yifuza ko yamwongera amasezerano. Hanyuma afite release clause ya $100
101 z'amapaundi muri ekipe ya Benfica Lisbon. Hanyuma kuri ngubu nagare ekipe yonyine ya Manchester United yifuza kumusinyisha, ariko amakuru kanavuga ko iyi ekipe ishobora kuba yagabanya byibuze amafaranga akagera kuri miliyoni 84 z'amapaundi kuri Joao Neves. Hanyuma ekipe ya Manchester United rwose ibiganiro ngo byatangiye kandi ngo kugenda neza n'aba representatives b'uyu mupeti wabita Joao Neves wanze kongera amasezerano muri ekipe ya Benfica Lisbon. Hanyuma financial fair play ingi nabwo iri buze korohana gato nagiruze korera na gato ama ekipe atandukanye harimo na ekipe ya Chelsea na ekipe ya Manchester United. Gusa kuri ngubu ekipe ya Manchester United icyo yamenye nuko kubimenuwe uyu nguyu barizo kwamuha amafaranga menshi, barizo kwamwongera amasezerano hanyuma banamwongere amafaranga. Hanyuma kubimenu ndetse no bita ko nagaraga impamvu tubagarukaho nuko arabakinyi babiri rwose habe ekipe ya Manchester United ifite kubimenu. Manchester United inatekereza ku midfielder ekipe ya Chelsea the Blues bo bita ko nagaraga. Manchester United mediane yayo Scott McTominay na Christian Eriksen, Carlos Enrique Casemiro abangaba rwose ngo ntago ba performance neza, no mpamvu ngo bagomba gushaka mediane y'abapeti bakiri bato rwose, abapeti bagene baguruka bihuta cyane. Ubwo ngo reka duteze turebe nimba ashobora kuba yaherekezamo ekipe ya Manchester United ingine afera suivre hano kuri RC Sports. Inkuru tugomba kuzayigarukaho tukarebera hamwe uko bizaba birangira kabisa. Yes, hanyuma tugiye kuri update gato kuri Michael Olise rwose ari mu muryango uca muri equipe ya Bayern Munich. Chelsea ngo birasa nkaho bigoye aba Michael Olise uyu nguyu rwose ngari mu muryango uca muri equipe ya Bayern Munich. Hanyuma Michael Olise yamaze guhabwa green light na equipe ya Crystal Palace kuba yakurikiza muri equipe ya FC Bayern Munich. N'umutoza Vincent Kompany yumvikana ko equipe ya Chelsea bayikubisega papo hatari. Michael Olise n'umupeti ukiri muto rwose, aracyari muto Olise ku myaka 22 uyu mupeti w'Umufaransa. Ekipe ya Bayern rwose ngo niyo ya prefer ngo yashaka kwerekezamo. Ekipe ya Chelsea, Manchester United, Manchester City, Newcastle, aya ekipe yose yagiye amuvugwamo rwose ibingibi ngo ntabwo bishoboka cyane ko ekipe ya Palace yamaze kubimuha green light yo ko yayivamo kuri 60 z'amapaundi yakerekeza muri ekipe ya Bayern Munich y'umutoza Vincent Kompany. Hanyuma Michael Olise rwose byumvikana ko yabasanze Harry Kane, yabasanze Eric Dyer nk'abakinnyi baheruka kuva muri Premier League berekeza hariya muri ekipe ya Bayern Munich. Bajya muri Bavarian ko bayita ekipe ya FC Bayern Munich. Kuri ngubu itozwa na Vincent Kompany. Let's tansika tuze turebe gusa Sport Bild katubwira ko Harry Kane uyu nguyu numwe mu bakonvince cyangwa se umwe mu bakinnyi babwiye Vincent Kompany bati nyamuneka una mpeta afite tarano mpeta umuhanga cyane muzane. Ariko makuru kanavuga ko ekipe ya Bayern Munich ngidacunze neza nanone ekipe ya Chelsea ngo yagaruka kuri Michael Olise cyane ko ngo ntishaka kurekura kuri umpeti Chelsea nayo ku gafaranga ifite rwose ngo yanze kurekura n'ubwo Michael Olise rwose ngo shoka cyane ko yakurikiza muri ekipe ya Bayern. Ubwo iyi ni afera suivre hano kuri RC Sports, inkuru tuzayigarukaho transfer yo bita Michael Olise. Yes, nimero ngushimiye cyane wakoze subscribe hano kuri RC Sports wo tubana umunsi ku munsi, ariko nawe dukurikira akakanya utarakora subscribe ushobora kuba wayikora cyane ko tubana n'abakunzi bacu benshi cyane tuniganira kabisa muri comments hanga kuri RC Sports, batwandikira bakatubwira ati nitwa runaka mbamba kurikiye nibere hangaha nabaze mbasuza mwese nkuko mubizi ndabanza nkabasuza nizeye neza ko mukomeje kugubwa neza. Hanyuma twinjiye muri equipe ya Arsenal the Gunners, equipe ya the Gunners y'umutoza Mikel Arteta nayo irimo aferi nyinshi cyane kabisa. Football London iratubwira ngo he's the new Jorginho. Nga Arsenal rwose ku mukinnyi wundi mushyashya rwose ngo ujya kumera nka Jorginho kabisa, akaba ari mu mediateur equipe ya Arsenal iriho akakanya. Hanyuma ubwo ngo wamenya ko equipe ya Arsenal tukiri kwa kimwe atandukanye ubwo mbere ko tujye kuri transfer abakinnyi mu Mohamed Elneny, abakinnyi mu Thomas Partey. Abangaba rwose nguko mubizi Thomas Partey ni urize kubakurikira cyane ko Mohamed Elneny we equipe ya Arsenal maze gutandukana nayo. Hanyuma equipe ya Arsenal yakaniye inkuru twayigarutseho ngo bita ko nagaraga equipe ya Arsenal umutoza Mikel Arteta arifuza kumuzana. Nyuma yo kujya muri equipe ya Chelsea, equipe ya Arsenal igakorera abakinnyi batandukanye barimo Kai Havertz, barimo Jorginho, kandi abakinnyi bose bakitwara neza kuri ngubu. Ko nagaraga uyu nguyu numwe mu bakinnyi rwose ngo bari kuganira cyane na Declan Rice bari kumwe muri equipe y'igihugu. Declan Rice ngari kumubwira ati nyaboneka ngwino muri equipe ya Arsenal, Hanyuma equipe ya Arsenal umutoza Mikel Arteta akaba ngo yifuza gusinyisha ko nagaragawa equipe ya Chelsea the Blues. Bimekana ko Football London iraduye inkuru gusa equipe ya Chelsea kuri uyu mpeti wayo nayo ntagira irafata umwanzuro wa nyuma, iravuga iti turamugurisha next time, agatangaza ati nifuza kwigumira muri equipe ya Chelsea ati n'umutoza ndetse kuba nakorana nawe. Ubwo rero byumvikana ko ibi ngibi
ibi reka tuvuge tuti na affaire suivre transfer yo bita ko nagaraga muri equipe ya Arsenal cyane ko n'umukinnyi nawe uri kugenda yivugwamo ariko na equipe ya Chelsea bigasa nkaho itarafata umwanzuro wa nyuma kuri transfer y'umupeti obita ko nagaraga abwiye inkuru reka tuzayigarukeho hano kuri RC Sport turebere hamwe uko bizagenda bigenda hano kuri RC Sport kabisa kuri transfer y'obita Kona Maestro Garaga mpeti umanga cyane kabisa ndamwemera cyane kabisa akira muri equipe ya Chelsea the Blues abakunzi bayo rwose bavuga bati blue is the color, football is the game ngo we are together and winning is the aim niyo magambo agize indirimbo ya equipe ya Chelsea ngo rero nawe nimukunda equipe ya Chelsea kabisa anizeye neza ko ukomeje kugubwa neza ariko nanizere ko wakoze subscribe hano kuri RC Sports the home of European Sport News. Yes kabisa imata cyane muri equipe ya Arsenal de Gunners. Equipe ya Arsenal de Gunners irimo ibintu byinshi cyane kabisa nkuko football fan cast tubwira na equipe ya Arsenal rwose nazo mbigarukaho hari abakinnyi batandukanye bari buze kwatandukana na equipe ya Arsenal. Hanyuma equipe ya Barcelona Laporta ngarashaka kujya muri equipe ya Arsenal gufata yo bita William Saliba uyu defender ariko equipe ya Arsenal yamubwiye iti buretse byo ngibyo byihorere ntabwo bishoboka. Ayo equipe ya Arsenal ne equipe rwose mutozo Mikel Arteta wita William Saliba ariko na equipe y'igihugu y'Ufaransa maze no gukina imikino ibiri yose muri imikino igikombe cy'Uburayi kabisa. William Saliba Willow aracyari moto equipe ya Arsenal rwose. Barcelona ngiri kumutekereza ariko equipe ya Arsenal ngo yabo informe babwira iti uyu n'umukinnyi tutarekora n'umukinnyi utagenda. Ahubwo equipe ya Arsenal abakinnyi bashobora kuyiza kuyivamo barimo Kantini, barimo umuzamu Al Ramsdale, barimo Cedric Suarez, barimo Thomas Partey, Fabio Vieira, barimo Emile Smith-Rowe, Albert Sambilo Konga, Edin Nketiah, Nino Tavares. Aba n'abakinnyi bose rwose muri Sama byegiye bivuga ko bashobora kuva muri equipe ya Arsenal. Ariko Laporta kuri William Saliba uri kuri valuation ya $86 z'amapondi uyu defender y'imyaka 23 William Saliba equipe ya Arsenal rwose yabwiye Barcelona iti uyu no mukinnyi natwe ducungiyeho no mukinnyi tugomba rwose kuzubakiraho mu myaka myinshi cyane iri imbere. Barcelona ngo yatekerezaga kuri William Saliba ariko equipe ya Arsenal ngo ntabwo ishobora kuba yamugurisha. Hanyuma twahise muri Tribune Football turacyari muri equipe ya Arsenal de Gunners. Equipe ya Arsenal na equipe rwose ikeneye rutayizamu mushya na equipe ya Arsenal ikeneye kuba yakongera imbaraga kugira ngo izabashe kuba yahangana na equipe Man City next season yo kwatwara Premier League. Equipe ya Arsenal nubwo equipe ya PSG nubwo equipe ya PSG itangaza ko Xavi Simons ari buze kuva muri equipe ya PSG on loan. Hanyuma equipe ya Arsenal rwose iri kumutagetinga kabisa equipe ya mutoza Mikel Arteta. Equipe ya Arsenal rwose ntabwo ishaka kurikura ko bita Xavi Simons iri gupushinga kuyangira ko yamusinyisha ariko nk'icyemezo kizafatwa nyuma ya Euro nibwo azafatwa umwanzuro. Nyuma Xavi Simons uyu nguyu yamaze kwinforma equipe ya Paris Saint-Germain yibwira ko yifuza kuyivamo cyane ko ibintu bijyanye no gutizwa ngo ntaga bikenenga amaze kubirambirwa. Hanyuma ubwo reka tuze turebe cyane ko ni Xavi Simons uyu nguyu rwose ngashobora kuba yakostinga equipe ya Arsenal $52 z'amapondi nkuko Fabrizio Romano abitubwira kabisa. Edu Gaspar ndetse na Mikel Arteta ngo ari gukora kuri Xavi Simons bareba nimba bashobora kuba bamusinyisha uyu mupeti. Tuze turebe nimba Xavi Simons byakunda kwerekeza muri equipe ya Arsenal de Gunners. Equipe mutoza Mikel Arteta na equipe ya Arsenal inavugwa ku mupeti equipe ya Crystal Palace bamwita Eberechi Eze ari available kuri $50 z'amapondi. Eberechi Eze kabisa yumupeti na afite tari dasanzwe naho uhuzwa na equipe ya Arsenal de Gunners. Ubwo reka tuze turebe cyane ko Eberechi Eze nkuko munabizi yanazamukiye muri academy ya equipe ya Arsenal ayivamo ajya handi ariko kuri mungu equipe ya Arsenal iri interested kuri umupeti nkuko One Football ibitubwira uwo bita Eberechi Eze. Let's return tuze turebe uko bizarangira kuri izi updates zitandukanye ziri muri equipe ya Arsenal de Gunners. Hanyuma ubwibindi equipe ya Arsenal ku bandi bakina tandukanye Victor Gyökeres yamaze kuvuga yes. Victor Gyökeres yavuze ngo yego ubwasigaye equipe ya Arsenal na equipe ya Sporting Lisbon cyane ko Victor Gyökeres uyu nguyu yamaze kuvuga ati yego rwose ndibuze kuza yayemereye kabisa equipe ya The Gunners. Uyu umukinnyi rutayiza mwiza cyane equipe ya Sporting Lisbon bayifashe kuba batwara igikombe cya championnat ari kumwe n'umutoza Ruben Amorim. Hanyuma equipe ya Arsenal rwose ikeneye number 9 mushyashya. Amakuru meza kuri iki cyumweru rwose nuko Victor Gyökeres rwose yemereye equipe ya Arsenal ko yayerekezamo bibikana ko ibiganiro bigomba kuba bisigaye hagati ya equipe ya Arsenal na equipe ya Sporting Lisbon. Siyo wenyine equipe ya Arsenal yifuza. Equipe ya Arsenal ino kwandi bakinnyi batandukanye kabisa barimo no bita Victor Osimhen nkuko Team Talk babitubwira. Equipe ya Arsenal rwose iri kurebera hafi bijyanye no kwayasinyisha babita
Victor Osimhen ufite release clause ya miliyoni 120 z'amayero muri equipe ya Napoli y'umutoza babita uyu munsi umutoza wayo mucya mu Antonio Conte. Hanyuma equipe ya Arsenal rwose ubwo De Laurentiis yagomba ko yabikoraho bakarebera hamwe niba byashoboka. Hanyuma mu gihe Victor Gyökeres uyu we ari available kuri miliyoni 75 z'amapaundi, umusore equipe ya Sporting Lisbon wamaze kwemerera equipe ya Arsenal ko yaherekezamo avuga yego tanga green light kabisa kuri equipe ya The Gunners. Yes, munyemere bashimiye cyane mwese nshuti bakunze wa RT Sports, mushimiye cyane wakoze subscribe hano kuri RT Sports, the home of European Sport News. We brief sports, do make imikino twebwe niyo twibera mu ariko imikino ku mugane burayi. Rero ngushimiye cyane wo tubana umunsi ku munsi wo dukurikira wibere East Africa, wo dukurikira wibere South Africa, wo wibera Central Africa, wo wibera muri West Africa na North Africa, wo wibera ku mugane burayi. Ushaka kutwandikira uko tubwira hano dukurikira uri, wo wibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ushaka kutwandikira. Hanyuma ngusuze cyane nawe wibera muri Qatar, wibera Dubai, wibera ku mugane wa Asia, Australia, mwese mbifuza gukomeza kugubwa neza. Hanyuma izo zari updates zacu za mbere z'uyu munsi hano kuri RT Sport, ariko ntabwo ngomba gucikwa n'andi makuru tuza kugarukaho hano kuri RT Sport. Cyane ko amakuru bari menshi cyane natwe tukayagarukaho, tuze kugaruka kuri equipe ya Liverpool yahuzwa n'abadefender batandukanye barimo ba Goncalo Ignacio na Baren Nyoro n'ibindi byose bizamuka kuri equipe ya City mutoza Pep Guardiola sanka ituje cyane, byose tuze kwa tubigarukaho. Muze gucikwa n'ayo makuru yandi tugarukaho hano. Stay in touch, nitwa Eritier. Ciao.